Sansin Thaglak Home Amasan Athupite Buman hi Manipurin GI Tech Alata State Dang Ten KUA Ahi Tin Claim Bol Thay Tapu Now Tin Chief Minister and Birenin again he Ganga Prasad Chaurasia in Manipur Governor Hiding in Tuni Kitepna Neta India sunga COVID damdoi kikap dogzat alenga kigomin Bible si som nga leni nui som thum leguk valta Vahui TV Vipay News and Tute Zausi Chibai Simtu Vunglal nei Sansin Thaglak Home Akim Zone Buman hi Manipurin GI Tech Alatai State Dang Ten KUA Ahi Tin Claim Bol Thay Tapu Now Tin Chief Minister and Birenin again he Zithu hi Tunisian Banglo Manipur Aping Buman Metric Ton Khat Europe Gamte Kinga Thodona Hun Kimatna again ahi Zihun matna achun Chief Minister in Ilapilwang Lo Zikun Igamaping Sap Malcha King Chilitin hit ahitai Zichu ahi zinglain buman hi AUA hiding in GI Tech record bole hitai Kuma State dangin elak pik thay loading ahitai India State chumchumapat diman zinga hi zikin tuni apatin official taka Europe gamin thoddo pat ahitai ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯥꯏꯁ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯤꯡ ꯆꯤꯂꯤꯗꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯖꯤꯑꯣꯇꯦꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯖꯤꯑꯣꯇꯦꯛ ꯂꯧꯍꯧꯔꯦ GI Tech ꯂꯧꯍꯧꯔꯦ ꯑꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ UPꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯥꯏꯁ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯅꯦꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯤꯑꯣꯇꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯥꯁꯨ ꯊꯥꯔꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯊꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ 1000 kgꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯔꯤꯁꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ 1000 kg ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯥꯏꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜꯁ ꯀꯤꯍꯣꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ and call to 10 skim chum chuma bol na nuya district chum chuma poppy ching 10 achin dingu thaimu chum chum hybrid cook pi le thing pik ahi zithum te hi hector zali le somgu velalin muna chinding poppy thasang summu theina khat hiding ahi tin chief minister in again he state government satharakpa war on drugs ki makhada lakpa मधुकी स्कीम मैम अमगी मखादा ngasi si अखोई डिस्ट्रिक्ट मंगा तरुकता हेक्टर चामरी का कुंसा तरुक मुकी मयादा अच्छा फकी हेक्टर 460 मुकी मधुदाई दा कोई खाना ना अल्टरनेटिव प्लांट की मधु यावरी सी हाइब्रिड केवेस क्विनो अदर की जिंजर न सिंग अदर वेराइटीज मसी जो कोई गाड़ी ले गाड़ी मरी मंगा से मांगा की डिस्ट्रिक्ट सिंग दा के हाइरिबा पॉपी प्लान तौरंबा पॉपी थारगा पैसा तालंब सिंगुदा मखोइदा अखोइना अहोंग ममलदी अखोइ फ्री दने अखोइ बिदोसे स्टेट गवर्नमेंट पीरगा मोइदा थाल कांदा पॉपी दुगी अल्टरनेटिव मोइदा तौन वदना आई रियली अप्रिशिएट द रेस्पॉन्स ऑफ द पीपल्स अखोइना वार ऑन ड्रग की मायोदा सतरी प्रजा सिंग सुमाइना वॉलंटरीली कोई पॉपी थारा रोगे नोगी अतोपा अखोइदा अल्टरनेटिव पीरो न हायर कांदा अखोइना ngasi मोइगी रिक्वेस्ट मतुंग इननी अखोइना थारजे 460 around acre की ngasi की हाना कोई मयाम पीगरे मयाम थागरे हाना थोंगी रंगनी हाना पीगरे सेनापति दा अदगी कांगपोक्पी दा चोरचानपुर दा उखुल दा चांदेल दा कोई पीबे याबा पीगरे बट ngasi की सिसु ऑफिशियली another 460 acre दा मदुगी थाबगी प्रोग्राम ने once again आई प्रजा मयाम दा totally अबगी पॉपी से इराडिकेट तोबा अदुगा अल्टरनेटिव अतोपा crops अतोपा
vegetables food bearings aduna ape replace toksi haidana amko suna appeal tokseri adu prajana sumaina voluntarily thopi rapi dong tasu hanana thagasari Manipur Governor Dr. Najma Haptullah in Suti Alak Zikin Sikkim Governor Ganga Prasad Chaurasia in Manipur Governor Hidingin Tuni Kitepna Anehi Kitepna Hun Hi Sunun Dak Som Ni Minute Somli Velin Manipur High Court Chief Justice PV Sanjay Kumar Khuta Anehi Raj Bhavan Banquet Hall Kitim Nahun Anei Zo in Governor Ganga Prasad Chaurasia in Thula Khomte Kinga again na achun Manipur Governor hi theina hun lem chang ka mu hi wangpha ka kisai Manipur mi te phatna dingin ka thei to pa pan la ding ka hi tin again hi मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक मणिपुर में भी लगा रहूंगा और जो संविधान सम्मत जो भी कार्य रहेगा निश्चित रूप से वो कार्य में मैं संपादन करूंगा। अभी तो कोरोना का जो हालत है उसके वजह से पूरे संसार भी प्रभावित है और उसमें यहाँ भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है, अब घट रहा है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द यह जो महामारी है समाप्त हो, क्योंकि मणिपुर एक ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ काफ़ी यहाँ पर हर प्रकार से सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, उद्योग के दृष्टिकोण से, कॉटेज उद्योग, इन सबों को जितना और बढ़ावा दिया जाए उतने ही यहाँ की आम जनता को लाभ होगा। Kitepna Hunachun Manipur Chief Minister N. Biren, Works Minister T.H. Biswajit Singh, Education Minister S. Rajan, CAFN PD Minister T.H. Satyabrata, BJP Manipur Pradesh President A. Shada Chule, Gamwai Hom tu Sarkar Mipoi Mo Chum Tele Avapangwe. Here Thaiding Khachu Kumsang ni Som Lesagi, September Tarik Som Thuma, Meghalaya Governor Alahi, Kumsang ni Som Legit, August Tarik Som Nile, Guka Sikkim Governor Hidinga Chon Ahi, Masanga Bihar Legislative Council Member Ahi Baka, Bihar RZD in Government Tuglaya Opposition Party Ahi, Chile Manipur Governor Dr. Najma Haptullah Ahung Tungding Tarik Somni Akipat, Governor Ahi na Hun Kichai Ding Ahitai. Amahi Kumsang ni Som Leguk, August Tarik Somni Pakhat in Manipur Governor Ahi. Hun Chitada Kal Somni Pali Sunga India Aminui Som Li Sing Khat Zaku Somni Lesagi Covid Damdoi Kikap Doto Kitonin Covid Damdoi Kikap Dok Zat Alenga Kigomin Mi Vibel Si Som Nga Leni Nui Som Thum Leguk Avaltai Zila Kachun COVID-19 positive Thak Sing Ni Sang Khat Za Som Ku Lenga Ahi To Kitonin Positive Alenga Kigoma Vibel Si Thum Nui Somni Singsagi Sangsagi Zasagi Lepaguk Ating Tai Nat Nazika Hi Mi Zali Som Ku In Thina Tukin Nat Nazika Thina Tuk Alenga Kigoma Nui Li Sing Ni Sang Ku Zaguk Som Guk Leku Ahitai Teen Union Ministry of Health and Family Welfare in Tusu Abolna Achun again hi Zihun Sungahin Mi Sing Thum Sang Ku Le Som Guk Leku Natna Akipat Adam Do Utokitonin Mi Vibel Si Thum Nui Som Leni Sing Guk Le Som Nga Ahitai Chule active case Nui Thum Sing Git Sangsagi Zaku Som Git Lesagi Tung Taitin Ministry Thupunin again hi Ukhrul District Sunga Kachai Khu Ning Taka Kimu Kachai Lemanti Ale Alakihi Champrahi India Government Nuya Department of Post Special Cover Dingin Tuni Chief Minister and Birenin Apangai Gulin Ama Namuna Honna Ane Department of Post in Tupchum Neya Ahun Le Amundung Zuya Special Cover he release a ball zinga Zithil Tupi Penchu Ahile Igama Sot Tak Akipat Alaki Muzing Ting Le Low Le Gam Sate Ho Hi Hiet Sak Tup Nazika Kibol Ahi Manipur Gam Ukhrul District Sunga Kachai Champra Hile Hoina Chum Big Hatne Hun Sot Tak Akipat Kimu Ahi Zimun hi subtropical climate ahi zikin Palbilaya Sum Asa Taklu Zikle Daitui Ahakit Zikin
kachai champra hin ascorbic acid hi zala ka somnga pakhat a hi champra dang ho ascorbic acid zat a hi le somni le somthum velbe mu a hi kachai champra a hi le champra khat sunga atui somthum le guk milliliter akipat somnga le guk chan a hi tin achinga thim ten alagen kha ku a tai tuni huna special cover hi release hin India gam sung zo si a kachai lemon hi lemon chi laka achum big na mel hi sak ding a hi tai tin Chief Minister and Birenin again hi kasai gi lemon si we photograph lai lebunda marketing da su ko de gam sa ne no ai kin alagi basi production uthuiba farmers in the some of the so we grace will be living in have work COVID-19 na zika adika haksat na alatuk tekingin All Manipur United Clubs Organization amuko in role mera paibi apunba Manipur chule All Manipur Women's Voluntary Association amawova to kithu pina pik na hun mat ahi Polthum ki gomten kithu pina pik na munte chu ahi le Imphal East District telaw maning laikai napet pali sagolmang napet yorbung huidrom chule Haurebi makha laikai khongnang makhong ahi alenga ki gomin in zani somni lam ahi in sung zani somni lam ahin anchang kezili chit hop ahi tin again hi tuni anchang hop dona achun amuko President Page Nando Luwang Poirei Leimarol mera paibi apunba Manipur General Secretary TH Apabi Leima amawova President Y Kunjarani General Secretary Kastri Mayum Suzat ta le apang hi ihet ahi chun ilung thimei sukhama ma thiltung khachu zani ni taglamin sagolmang police station sunga khuning tek to mongjam te ni kikala tanga pat gari latol sukui tin gari hek tu le na sem tu mini mahazon pan zepin atai sana lilonga Nur Hospital at kol ahi kisukha ki en call driver pamina hi le Muhammad Anis Khan kumsom nilani son of Yakub Ali ama hi lilong makhalai kaya ahi chule na sem tu khatmin chu Rama Si Saram kumsom thumlani son of Jamiran Akiti ama hi Bihar Madamani district tule tu ahi kakchinga khosa ahi Haingang police station akipat thu ki he danin haingang platform bol kahi kiti mi khatin zani da ku velin nasataka lim na tu mi pani chu police station a ahun puk lu tahi amaute ni hi police station king PHC a first aid pik ahin la gula changbong a zi kun hospital lama refer boldin hil ahiu zinunga chun insung mi te to ki hetu in zinglam dak ni velin apoto kuitin again hi driver anisin again na achun nasataka kisukha in anai pena police station haingang police station a polutui ati gamsunga CM su pite kahi kiti lunglin tak mi chu ala lo hile banga changdi mu gen the hilaw ahi bangma su selo ana beb sema gari tol suk zik maya soisak thei chan soisa thadingu einusi hi lungel asukha na akisatak zet hi tin again hi Jenims COVID warta at kola Jenims Director Professor Eldeben Singin COVID ward tina lutin ve thak na vanei Jenims COVID z kadam lote at kol nadinga kihong Red John Puma ward munthum te jani Jenims Director Professor Eldeben Singh Anesthesia Department at Linpen Dr. S. Thoiba Henba Chule Medical Superintendent Dr. Cage Lokesser Panna Team Khatin Nitak lama et suina avanewi Zi Achun Director Eldeben Singh Red John Munte Adam Loki and Kolteto Holim na nein amawin haksat na atuk teo chungchang again komui Chule COVID ward kan thavachi team teto ward duty doctor nurse le staff ten ki hona nein amawin apoi mole atinglo te ho et suina le anewi Igam sunga low mun neya low ball hi mi tom cha ahiu low ball te adinga gambay home to 10 har munading low pata apuk do thelo zikun munchum chumin haksan na atu kuitin MPCC adinga co-opted member achoibam
daben in again hi zi thu hi lamlai assembly constituency hup sunga kum upatate le meithai te kinga Manipur Pradesh Congress Committee adinga co-opted member achauba daben singin apin nanu mina pension hopdona anei nahuna again ahi aman again bena achun state sunga lo na sem tu te hi kum khat adinga lo man pelo pi lo bola ki to del ngen ahiwa lo bol har mu lo tam tak umna zik pen ahile gambai potu te akipat har lak na dinga lo pa ta le id pik ding ti thupik a zik ahi asai tu te le gambai hom tu ten ngun taka thakna nein lo na sem tu te zo si ahun taka amamo dung zuya har mu sak dinga doina thule again hi Independence Day hun mat nading to kisaya security ten kiven nading in Thoubal District Police SP at Sui Nanuya Charangpat Nepra Company tuni Zinkal Dakli Lekimapat Dagug Lekim Chan search operation abolwi Thoubal Commando Thoubal Police chule Numei Police panna operation achun in somnga lam chule in zale somthumlam COVID-19 SOP zuin khulchil na bol ahin la gin mozi ka matle tha a umpui tin thu hit ahi chule agama cheng mi pi te king in COVID vaccine ki kap theite ki kap vek dingin police lamapat hit sakna le abol ngalui Twitterin Rahul Gandhi Twitter account akhak pik nungin Congress leader pangate Twitter account le Zani Khan khak pik a hiutin Congress in apung hi Zani huna Congress leader panga Twitter account ki khak pik te a hiule media head Randip Suzedwala AICC General Secretary Ministry Louis Ajay Maken Party Adinga Lok Sabha Whip Manikam Tagore Assam in charge posing Union Minister Louis Jitendra Singh le Mahila Congress President Susmita Devi te ahiu Zi Chungchang hin Gamvaipu BJP te no hat zika thil ki bol ahi tin Congress in Twitter te amosak he Hit thei kha chu hun chita Delhi muna thil tung ki tha ki mat na hun khat a kumku bepa upa nu mei naw pang khat brep bol zonunga tha alahi ahin na ala chan naw pang chu in kun te to ka khom na Rahul Gandhi in Twitter ala tak do ahi National Commission for Protection of Child's Rights ten chipchil taka khultil na anei zonungu Rahul Gandhi muna pik alahi minor victim khat privacy violate bol ahi team mona pik nunga Rahul Gandhi Twitter account virtual log coin hunchom kha pik alahi Zilai Vaipai Student Association Churachandpur District Manipur Sainanoya tarik ku akipat tarik sompali chan chi thading Zilai Career Seminar 2021 online Zoom meeting chu achi thak jinglai tak ahi This seminar hi adika CBSC BSCM COHSCM le adang dang lotin na neite adinga ngai khok na agungal u ahi Zihuna resource person te ahiule Dr. Senboy Vaipai Surgeon MHS3 District Hospital Churachandpur Mr. Thanglal Sam Deputy General Manager MSPDCL Mr. Wungmin Lin Khomang BTech in Electronic and Communication in Engineer MS Ningnei Ling Soil Conservation Officer Department of Horticulture and Soil Conservation Ms. Mercy Khaute Assistant Professor Delhi University Mr. Pauline Kabulte Deputy General Manager NABARD Mr. Linzalal Vaipai CEO NISIT Dr. Thomas Haukam Vaipai Assistant Professor Delhi University Mr. Satlinzoy District Youth Officer NYKT Ahiu Zilaiten program asim hi alloting thaina dinga nule paten pauchapna hi hitiu in Mr. Let Khosim Secretary Education Jet CD in chilna le abol ngal hi Khovel pumpi inatu COVID-19 na akipat kiven bit na dinga mimalin ibol thai thilte ho ngai khok thaka bol chi dingin bahui TV lamakipat in ikichelu ahi zite chu ahi le face mask bol jingding khatle khat fit gu kika ka umding mai mit khut sop thing jingding chule covid dam doi vaccine ki kap thei zo si ki kapa na akipat dam le bit takin umchet gu hitiu avela athupi te
Buman hi Manipurin GI Tech Alata State Dang Ten Kayu A hi tin claim bol thei tapu now tin Chief Minister N Birenin again hi. Sikkim Governor Ganga Prasad in Manipur Governor Hina Tok Kopding. India sunga COVID damdoi ki kap dok zat aleng ki gomin Vibel si som nga leni nui som thum lekuk balta. Tunia dinga Vahui TV Vipay News zi chanchu ahitai. Entute zau si lalengun mangpa.